Chibaivek ule vo inya chuan class 8 Hindi chapter 4 page 4 kan zirdona kan zirtur hi grammar lampang ani a uluk deuhin in lo ngai tha anga word meaning ang karon soi ang te hi in lo chinchha thlap don ania ole kan topic tur chu kriya ti ani a verb ti na ani mizo tong chuan thil ti soina ani kalau chiar chan meyang paribhasa ti omzia chu definition shilfiana ti na ani जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं omzia chu thil ti lai soina emo thil atinge ani ti lantirna chumi ti chiang tu thumal chu verb ti in an soi chin ti na ani kachiar non le ang जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्रिया कहते हैं thil ti lai soina emo atinge ani ti lantira chumi ti chiang tu thumal chu verb ti in an soi chin ani for example जैसे गीता पढ़ रही है गीता इन अक्षर मेक ani ti na ani a heta hian enge thil ti chu enge verb chu kan ti chuan par ti hi chiar ti na ani a verb chu ani gita chu gita ani a par chu chiar ani a rahi he kan ti chuan make ani ti na ani a par ti lai tak kha verb chu ani a thil ti lai tak kha pani na chuan remi ga rahi hai remi azai mek ani ti na ani a ga ti hi athil ti kha zai ti na ani a ga ti hi verb ani chu pathum na chuan ruata khel raha hai ruata a in khel mek ani ti na ani a heta hianin in khel kha a in khel mek ani kan ti chuan in khel ti lai tak kha verb ani a hindi chuan khel ti hi verb chu ani palina chuan rahul likh raha hai rahulan aziak mek ani ti na ani verb chu likh ti hi verb ani a mizo tong chuan ziak ti na ani pangana chuan kima ja raha hai kima akal mek ani ti na ani a kima akal mek ani kan ti a chuanin khoinge verb kan ti chuan kal mo ati lai tak kha verb ani a hindi a chuan kal ti omzia chu ja ti hi ani a ja ti chu verb ani ti na next paragraph kan lo chiarang ऊपर के वाक्यों में पढ़ना ti chu chiar गाना जाय खेलना in खेल लिखना ziak जाना कल ti क्रियाएं है खिंग तकी verb अन्नी आ क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता वाक्य में क्रिया का होना जरूरी होता है verb tel lawin sentence hi afam kim theilawa sentence a chuan verb aum hi apoi mo em ani क्रिया एक शब्द का भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्दों का भी verb mo क्रिया verb chu thumal pakhat chau po in a om theya thumal pakhat aya tam po in a om thei bokani for example जैसे wa aya ani a wa aya ti chu alokal ti na ani आया क्रिया एक शब्द का है आया लोकल ती ही verb थुमल पखत अनि ती ना ला आया ती ही लोकल ती ना अनि आ वा ती ही मिशिंग मिंग ती ना खा अनि वा आया नि चा लोकल ती ना अनि आ आया लाई तक ही verb थुमल पखत अनि आ वा आ रहा था कंती चुआन लोकल में तो ti na ani a wa आ रहा था क्रिया एक से अधिक शब्दों का है
wa a raha tha ti hi verb thumal pakhat ayatam ani a raha tha ti zong hi verb vek an ni a thumal pakhat ayatam a om theya chung chu a raha tha kan ti ang chi te hi an ni ti na ani chu page number 23 na kan lo chiarang kriya ke bhet verb chen shang kan lo zir do na ni kriya ke mukhya do bhet he verb kan ti chu mun ni a kan chena pakhat na chuan akarmak kriya ani akarmak kriya kan ti hi english chuan transitive verb kan ti te kha an ni जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं verb ruala thilti thumal word om velo te hi अकर्मक क्रिया chu ani kasoinon le ang जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं verb ruala thilti thumal word om velo hi अकर्मक क्रिया chu ani जैसे for example का लोमी हांसती है लोमी अनुई अनि ति hi ani a nui ani ti lai हांसती है hi अकर्मक क्रिया transitive verb kan ti chu ani kha hari dorta है hari atla nani ti na ani a tla nani ti lai dorta है ti hi transitive verb अकर्मक क्रिया chu ani ga vena sota है vena amu ani ti a hian mu ani ti lai sota है ti hi अकर्मक क्रिया chu ani le mei घाना chuan ravi bolta है ravin asoi ani ti ani a soi ani ti lai bolta है ti lai takhi अकर्मक क्रिया chu ani ngana a chuan gita khasti है ti ani a gita akhu ani ti ani a khu ani ti lai khasti है ti hi transitive verb अकर्मक क्रिया chu ani chana a chuan puya nahata है ti hi puya a in bual ani ti na ani a in bual ani ti lai hi in bual ani ti nahata है ti lai hi अकर्मक क्रिया chu ani next paragraph kan lo chiarang in vacuum में मीटिंग शब्द अकर्मक क्रियाएं हैं क्योंकि इनके साथ कर्म नहीं लगता है heng sentence at hian thumal lian ber hi अकर्मक क्रिया chu ani a achan chu arual hian verb thumal dang a om ve lo wang ani ole pani na kan lo sayang sakarmak kriya chu intransitive verb ti na ani जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं verb ruala thilti words om ve chin hi sakarmak kriya ti chu ani kalau charnon le ang जिन क्रियाओं का कर्म होता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं verb ruala thilti words om ve chin hi सकर्मक क्रिया chu ani जैसे for example का रेमी कहानी लिखती है रेमिन थोंथु अजिया कनी ति ani a जिया कनी ति lai hi लिखती है ति lai hi सकर्मक क्रिया intransitive verb ti chu ani खाना chuan main मैदान में खेल देखता हूँ ति ani a मिजाउ tong chuan muala emo fila in khel ka en ani ti na ani a en ani ti lai देखता हूँ ti hi sakarmak kriya chu ani गाना chuan मोना खाना पकाती है मोना इन cho achu mani ti ani a chu mani ti lai kha
intransitive verb sakarma kriya chu ani a Hindi a pakati he ti lai hi ghana chuan fela kursi banata he tia hian felan chair asiamani ti na ani a siamani banata he ti lai takhi sakarma kriya intransitive verb kan ti chu ani. Last paragraph. In vacuum में मोजे sabat sakarma kriya eng he heng sentence at hian thumal lian ber chu sakarma kriya ani a क्योंकि achan chu in kriyaong के साथ karam निहित है achan chu arwal hian verb thumal dang a om ve wang ani likti kriya ka karam kahani likti verb thilti chu kahani thon thu hi ani a dekta kriya ka karam khel dekta mo en thilti chu khel in khel hi ani a pakati ka khana chhum thilti chu cho khana cho hi ani a banata kriya ka karam kursi he banata siam thilti mo avar pachu kursi hi ani a kursi chu chair hi ani a ata akat moche sabat sakarma kriya eng he chu wangin athumal lian ber chu sakarma kriya ani oleti zong kha ani a kan chapter 4 na atan chuan in lo hlok pui ngei ka be se ya in lo ngai thano na nga in la sha thiam lo fo chuan voi thum te in ngai thano na nga a text nen hianin a chhiar te in ziranga uluk deuin ti chuan in she thiam mei don ani